Rushyashya News. Reka tubasuhuze mwese nshuti banywanyi basomyi beza b'ikinyamakuru Rushyashya News. Ese mwibutse gukora subscribe, share na comment ndetse na like. Uyu munsi tubazaniye inkuru Semayi muri Uganda mu gisebo n'akangaratete nyuma y'ifatwa ry'abapagasi ba RNC mu karere ka Mubende. Polisi muri Uganda iherutse guta muri yombi abamamaza bikorwa ba RNC Kayumba Nyamwasa, aho byabanje kuyobera bamwe mu bapolisi basaga nkaho batazi ko ubutegetsi bwa Uganda ari bo buha RNC inkunga, kuborohereza no kwemerera gukorera muri Uganda mu mudendezo. Umuyobozi wa Semayi Abel Kandiho yabarwanyeho icyakora kugira ngo barekurwe. Amakuru yakomeze gucicikana avuga ko abapolisi bo mu karere ka Mubende ho muri Uganda bataye muri yombi abamaza bikorwa 8 bo muri RNC Kayumba Nyamwasa mu gihe bari bateraniye mu nama ku kigo cy'amashuri abanza ya Karungi giherereye ahitwa Rubari. Ibi bikaba byarabaye mu kwezi gushize ku itariki ya 28. Amakuru yizewe dufite nuko iperereza rya gisirikare rya Uganda Semayi rihawe amabwiriza na Perezida Museveni ryashyizemo ingufu mu guteza umurindi umutwe w'iterabwoba wa RNC kugira ngo ukore bisanzuye umugambi wabo muremure ubara ubukeye, mbese wa ntawo kwifuza guhungabanya umutekano no gukura ubuyobozi bw'u Rwanda ibyo bidashoboka. Byakomeje kuvugwa ko abarwanyi ba RNC bari mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo, bamwe bagwayo abandi baratatana baza gusanga barahubutse. Nuko Uganda itamo gufasha Kayumba Nyamwasa guhuza abanyamuryango be no kubashakira amahugurwa kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nkuko amakuru yacu yizewe bitangaza, abakada ba RNC bataye muri yombi Nzayisenga Tanazi, Bakunzi Bernard, Kasimu, Mugema Fred, Ngendahimana James, Nzeyimana Eric, Byaruhanga Robert na Gahongahirwe Vianney. Bashingiye ku byo bavuze ndetse n'ibimenyetso biboneka kuri telefone zabo na mudasobwa igendanwa, polisi ya Rubari yahise itangaza dosiye maze abantu 8 bafungirwa kuri station ya polisi yaho. Amakuru akomeza avuga ko iryo tsinda ryariwe na Kasimu na Nzeyimana Eric, babiri mu bagabo bafashwe basanzwe bakorera RNC boherejwe na Frank Ntwari baturutse muri Nyakivara. Tubutse ko Ntwari ari komiseri w'urubyiruko muri RNC, ariko muri iyi minsi asa nkaho yinjiye mu nshingano za Ben Rutabana barigishije, wari komiseri ushinzwe kongerera ubushobozi bw'ihebe bya RNC, ashinzwe no gushaka abakozi. Rutabana kuva muri Nzeri umwaka ushize yaburiwe irengero muri Uganda nyuma yo guterana amagambo na Nyamwasa na muramu we Ntwari Frank. Ni mu gihe kandi abayoboke bombi boherejwe na Ntwari hamwe n'abasirikare 6 bafatwaga bagafungwa, babwiye abapolisi ko koko bakorana na RNC, ariko igihe Semayi yabonaga amakuru yategetse abapolisi kureka iyo dosiye bakayibaha bakayikurikiranira. Kuva icyo gihe abapolisi ba RNC barekuwe igitaraganya bitegetswe na Semayi. Abasesenguzi ntibabuze kubona ko ibintu byahindutse nkuko bigaragara mu rujijo no kutumvikana hagati y'inzego z'umutekano za Uganda ku bijyanye n'ibikorwa bya RNC muri Uganda. Ikigaragara nuko Semayi ikorana byeruye na RNC ikanorohereza ibikorwa byose by'abatifuriza neza igihugu cy'u Rwanda. Iki gikorwa cyakozwe na Semayi ni kimwe mu bindi isanzwe ikora binyuranyije n'amasezerano yashyizweho umukono muri Kanama umwaka ushize Rwanda muri Angola hagati y'abaperezida Kagame na Museveni, kandi byahamijwe n'abakuru b'ibihugu bya Angola na Kongo zombi. Aya masezerano yari yatumijweho muri gahunda ya Perezida Lorenzo wa Angola na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaragamije guhuza umubano hagati ya Uganda n'u Rwanda. Amasezerano yashimangiraga ko hagomba kubaho kwirinda ibikorwa byo guhungabanya umutekano cyangwa guhirika ubutegetsi bw'igihugu gituranye icyo ari cyo cyose, kimwe n'ibikorwa nko gutera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi no kudatanga amahugurwa yo guhungabanya umutekano. Uganda yakoze ibinyuranye n'aya masezerano kuko amakuru avuga ko yakomeje gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa RNC, kuko ibikorwa byose bakora bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Dore ko nk'ubu Uganda iherutse kubaka ikigo gitanga imyitozo ku bayoboke ba RNC kugira ngo kibahe amahugurwa kuko babonye ko RNC yifitemo guhuzagurika. Icyo kigo cyatangiye cyigisha abakozi ba RNC, kikaba giherereye Bugorobi ku gahanda ka 21 Kampala. Amahugurwa akaba atangwa na Semayi, ndetse abo bantu 8 bafatiwe mu Bende bikaba bivuga ko wari umusaruro w'icyo kigo.
Jude Rever, umunyakanada uhagurukiye guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, yahawe akato ahezwa mu ruhando rw'abanyamakuru b'ibihanganye. Buri mwaka mu Bufaransa hategurwa umuhango ukomeye witwa Bayo Calvados Normandie Award, ugatumirwamo abanyamakuru b'ibihanganye cyane cyane abataye bakanatangaza amakuru ajyanye n'intambara n'ubushyamirane hirya no hino ku isi. Uyu Jude Rever rero, umunyakanada wanga u Rwanda urunuka, yari yashyashyanye yibwira ko azatumirwa muri uwo muhango kuko ngo ari impuguke ye mu bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibibazo by'u Rwanda. Ku munota wa nyuma yamenyeshejwe ko atari mu batumirwa. Ababikurikiranira hafi bakaba baduhishuriye ko byatewe n'inkuru ndetse n'ibitabo adasiba gusohora hakana byeruye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyo atumirwa rero ngo byari kuba ari ikimwaro ku bategura uwo muhango, batifuza ko witabirwa n'imyanda ibonetse yose. Jude Rever yamamaye bigayitse agerageza kugira abere abajenosideri ruharwa nka Theoneste Bagosora, Matayo Ngirumpatse, Edouard Karemera, Jean Paul Akayezu wakatiwe imbere y'abandi n'izindi nterahamwe mpuzamugambi zamaze guhamwa n'ibyaha biremereye. Akimara kumenya ko ubutumire bwe buteshejwe agaciro, Jude Rever yirukiye ku mbuga nkoranyambaga maze yibasira abategura uwo muhango, avuga ko batigenga ngo kuko kutamutumira byatewe n'igitutu bashyizweho n'abantu atavuze amazina. Abasomye ibyanditse nabo ntibamurebeye izuba, kuko benshi cyane bahise bamusubiza ko aho kugira uwo yikoma yagombye kwikoma umutima w'umutegeka gukora ibidakwiye umuntu wita umunyamakuru mpuzamahanga. Bamwibukije ko jenoside ari icyaha gikorerwa isi yose, ko rero ibyo kwihakana bitababaza abanyarwanda gusa, ko ahubwo bibabaza umuntu wese ushyira mu gaciro. Bamwe mu bakomeje kunenga imyitwarire igayitse ya Jude Rever harimo Linda Merven, usobanukiwe cyane ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi kuko yakoze mu bushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda. Yamaganye kenshi Jude Rever ukoresha imvugo nk'iza Augustin Bizimungu n'abandi bafunze kubera uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibi biragaragaza rero ko abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi bagombye kubona ko bakora ubusa, kuko isi yose yamaze kumenya bidashidikanywa ko yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'ababigizemo uruhare bose. Jude Rever rero arahomera iyongeje ubwo na bagenzi be batangiye kumwamagana bakanamuha akato. Erega ukuri kuratinda ariko ntiguhera. Reka rero tunyaruke tubagezeho n'amakuru y'imikino avugwa hano mu Rwanda. Mu bakinnyi bahamagawe n'umutoza w'Amavubi Mashami Vincent harimo na Kevin Monepake. Mu myiteguro y'umukino wa Cape Verde, umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mashami Vincent yahamagaye abakinnyi 37. N'abakinnyi bahamagawe bagomba kujya mu mwiherero bitegura umukino wo mu itsinda F mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2022 na Cape Verde uzaba mu kwezi gutaha. Umutoza Mashami Vincent akaba yahamagaye abakinnyi 37 bagomba kujya mu mwiherero uzabera La Paris i Nyamata. Aba bakinnyi bakaba bagomba kuzavamo 23 bazakina umukino wa Cape Verde. Mu bakinnyi bakina hanze bahamagawe harimo rutayizamu wa Saint Etienne mu Faransa Kevin Monepake, uhamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu ni nyuma y'umwaka ushize wa 2019 aribwo yemeye gukinira u Rwanda. Mu bandi bakinnyi bakina hanze bahamagawe harimo Haruna Niyonzima, akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu kinira Yanga muri Tanzania Medi Kagere, Ari Niyonzima, Rwatubya Abdul, Nirisarike Salomo, Yannick Mukunzi, Bizimana Jihad, Rubanguka Steve na Muhire Kevin. Uretse abo bakinnyi, umutoza akaba yashyizeho n'abandi ku rutonde rwo gutegereza waiting list bagera kuri 11. Biteganyijwe ko umwiherero uzatangira ku wa 5 tariki ya 9 ukwakira umwaka wa 2020 ukazabera La Paris Nyamata. Umwiherero uzabanzirizwa no gupima abakinnyi. Uyu mukino biteganyijwe ko uzaba tariki ya 9 Ugushyingo 2020 muri Cape Verde, ni mu gihe wo kwishyura uzaba tariki ya 17 Ugushyingo umwaka wa 2020 i Kigali mu Rwanda. Uru ni urutonde rw'abakinnyi bose bahamagawe. Mu banyezamu harimo Kimenyi Yves wa Kiyovu Sports Club, Kwizera Olivier wa Rayon Sport, Ndayishimiye Eric bakunze kwita Bakame wa AS Kigali na Rwabugiri Omar wa APR FC. Naho ba myugariro harimo Emery Bayisenge wa AS Kigali, Manzi Thierry, Rwatubya Abdul ukinira ikipe ya Colorado Springs Switchbacks United States of America, na Nirisarike Salomo ukinira ikipe ya Pioneer, Omborenga Fetina ukinira ikipe ya APR FC, Imanishimwe Manuel ukinira APR FC, Eric Rutanga ukinira Police FC, Mutsinzi Ange APR FC, Rusheshangoga Michel AS Kigali na Rwiro Herve ukinira Rayon Sport. Abakina hagati harimo Bizimana Jihad wa Wasland Beveren mu Bubiligi, Mukunzi Yannick AF St Vikens,
muri Sweden, Haruna Niyonzima wa Yanga Sports Club muri Tanzania, Niyonzima Olivier C ukinira APR FC, Muhire Keve El Gaish mu Misiri, ari Niyonzima ukinira Azam Football Club yo muri Tanzania, Nshuti Dominique Savio ukinira Police FC, Ngendahimana Eric ukinira Kiyovu, Twizerimana Martin Fabrice ukinira Police FC, Sabimana Eric Zidane AS Kigali, Manishimwe Jaber ukinira APR FC, Niyo Mugabo Claude APR FC na Rubanguka Steve ukinira AE Karaiskakis FC. Muri ba rutahizamu harimo Medi Kagere Simba Sports Club Tanzania, Jacques Tuyisenge wa APR FC, Sugira Ernest wa Rayon Sport, Keve Monepake wa Saint Etienne, Byiringiro Orage wa APR FC, Sibomana Patrick Police FC, Bizimana Yannick APR FC, Hakizimana Muhajire wa AS Kigali na Micho Ziste wa Police FC. Ndetse tutibagiwe na iyabivuze Ose wa Police FC. Nguwo rero Keve Monepake ukinira ikipe ya Saint Etienne yo mu Bufaransa. Ngiyi inkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News.